kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda be ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kod bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban Pynkhreh api na kabanda ka NEET. The State Coordination Committee of Coal Owners, Miners, Exporters, Transportations and Dealers Forum. Kabalong ka kanhun jong kitray par kinong ti bat kinong khayi Dewïong. Haga khandai tri ujulio asa phunrio. Kila Shen jingalang hanong ba shilong banyak ransani ha kabaya dei baka jing Pynkhreh ya ka mining plan ti Dewïong ha kani kajala. Hau kerwo bala Phah shigla pthai kubor president jong forum uba Sony Kriem uloong baka mining plan baka forum kala Pynkhreh kanam dei e tang na kabenta ka jing phoida jong kitray par hendrei enbu ruh akhmat ya ka jingada ya ka maryang bat ikinong bala. Uloong baya ka mining plan, Shen ka forum kan sa IT show Myntri Rangbah ka jalaw konrat kong kasangma uba pedru iya katanat mining and geology. Kajilang juga State Coordination Committee kabang itip kong ka forum halor ka kam Dewïong kala kenduk mata kasni hangi po silong banya mil cemot ni perhat buat banyak keren buat nilayo ru ya ka Pynkhreh ya ka mining plan. Pertama, ulang ka small mining underground plan. Hagan ni ka mining plan kalau ba inai sikit bosarkar lomba ujimusta kabin airu ka memorandum para kaju ka paru inai ka presentation yu kadang ba kani ka jingsa kang de ka jing ti Dewïong kan yu ban pleno kadang ki babun balang inong song do ka jalai ber koi Ibala ya ka jakpo sikino Dewïong inyo abiang ya ka Pynkhreh joki ka baklam dan ka chikunthur haju ka por agani mining plan ru ikran na kwasai mundai bangi rong phamin toy tangi dong tre Dewïong bagin phoida ni min toy hendai ru bangin buram nan kamaryang batu namta ka jing bhajing biat bat ka jing long ka jing nong tre jongka Dewïong bakin yo ka jing ada Pak ban pek dulu ke jempah haji mer jengki. Tekeni kalong kajing kandu kaba umrei dang takasi labun pun sih. Iwan sipi paiba hagani kapor kalong ba pentlep ba ka forum ka kamshon kriti kaya tri na kapos kapor ba kam jas kontratan bagan putroi ba perming sila patwal kubor tanda tri ka kam kajam kapalong kapanpian. Ni kapor oni kapor ba dan kisen ki batray kam Dewïong sobaru baniman snok tilang makathong ngari tangaway mangikwa kan play Dewïong barhalong ni banta ami ikhwat bani treilang ikwa ro bangilong kebri tali bangi sutra bani thu ibi ganega forum ba kinong play jongka kinong play Dewïong ba kinong khay Dewïong jongka Janti Hills kaparom jongka East West ka Garo Hills ka South West Hills ka West Hills ni don lang shitali ganega forum ba kanega forum kamre ka baseng manem step nene mene aseng ka narup arajar nriu wab yerelan mentaru ha ka banile mangkotuma ba ka Supreme Court ba bo NGT ba community ba hagani hakinti haga jing kendu jingi ya Myntri Rangbah bodong borong ubadi pedro ya ka mining geology kalong ba seiso ka balarkam ba printi ya ka lawai jong ki brio ki bi mo Dewïong tang ta kinti kureshu. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.